ngasi maroga pauda Manipur ge apun bagi saktam thugaiba kanagi sumatik natte haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre पालिबा कांग्रेस सरकार लालंगलुप सिंगापुर थबक तौमिनबना लमदम असिदा शांति लेहंदबनी हाइना यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने हाइक्रे अमदे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ngasi phawba karigi losinduna thamlibanu haina डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोक्रे खुरुमजरी आरएसटीवी की पाव मियंग ताबी पसिंबो तराम नौचरी हौजी पाव संथोंग पिजरी सेंटर दी लाइरदना मालेम की सुपर पावर ओरिबा लेबाक सिंगना फावबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइबा मतिक नते हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे कैसामथोंग केंद्रदा कांग्रेस की मिरेप ओरिबा लाइसोम इबोमचागे कैसामथोंग अहंथेम लेकाइदा पांगथोकिबा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता वाफमसे चीफ मिनिस्टर न फोंदोकिबनी थौरमादुदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी आके इमो कैसामथोंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एस इबोचौसु सरुयाखे चीफ मिनिस्टर ओइबो बिना मखाताना फोंदोखिबदा ममांगैदगी नुंसी चानना खुंदामिनरकलिबा फुरुप सिंगे अमत्ता ओइबगी सक्तम कनागुंबा अमत्तना थुगाइबा ngamloi तौबतबु अखोइ मसेल नुंसी चानना लेमिनबताई चिंग अमसुंग तमदा लेमिनरिबसिंग अरेपा वखल अमदा लेमिनरबदे मपानदगी लाकपा इथिल खुदिमक थेंगनबा ngamgani हंदक डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमखिबासी पॉलिटिकल ओइबगी वाफम करिसु लेते मियामगी एडमिनिस्ट्रेशन दा खुदोंग चानरबा सेमखिबनी मसिदा बीजेपी ना मिकाबगी मथौ तादे हाइखे सेंटर द लेबा बीजेपी गवर्नमेंट दी लायना अमेरिका ना जापान ना रशिया ना मतिक नतिएबा मोय मयाम तोंजलसु मणिपुर गी अपुनबा सक्तम थुगाइबा मतिक नतिएबा कोइदि अदुम चही मंगा की हाइबा तारे मयाम गी पखोरोय हाइगद्रा सेवारोय हाइगद्रा अइखोइदि मयाम गी मनाइनेबा मपुदी मांगले लेंजिन बीबा मयाम दी डिस्ट्रिक्ट अमगी इंफ्रास्ट्रक्चर कोइ हाना सेबद्रा हॉस्पिटल खंगी अमा खंगी एवरीथिंग लोइन लेरबनेबा सिदा मकुल फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा उहेनबदा मतम चागे न बीजेपी चिनाउसिन हाइरिसिबु सखतप पाद्रबजा नत्रगा कांग्रेस ने लोइन तखोखिद्रा अखोई तौनिंगाइ लेरोय दौरे न हाइरिबजा दा करेनु खंगदिएबा मसे पालिबा कांग्रेस सरकार ना लालहोलुप सिंगापुर लगा थबक तौमिनबना लमदम असिदा शांति लेहंदबनी हाइना आईचारडी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर नंगासी बीजेपी के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबदा हाइख्रे महांगना मखातान हाइखिबदा कांग्रेस पार्टी असि मिखलदा सेल यामना थादबा शक्ति पाइरकलबा मतुंगदा सेल यामना तानसिनबा थबक हापगी मिंगदा लुपा लाख 5 फावबा मियामदगी लुट तौबा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी दी डिवाइड एंड रूल खक्ता सानदुना लेबा मरमना ngasiди मणिपुर की प्रजा सिंह बीजेपी दा नोमगी थाजबा हिनगलकली मसिमकना लागिबा मिखल असिदा पार्टी असिना सीट 90 की मथक्ता फंगदुना सरकार सेमगनी बीजेपी ने सरकार पाइरबा मतुंगदा लमदम असिदा अवोनबा मपुरक्तुना प्रजा सिंह हिरम खुदिमकता अवाबा मायोकनहलोय कांग्रेस सरकार की मतमदा मणिपुर दा फेक एनकाउंटर अमदे ड्रग फाबगी केस सिंगदा कना कनाना सौगतली हाइबसी प्रजा मियामना खंगनरबा वाफमनी हाइखे 55% of working population is without meaningful jobs, and there is tremendous potential of tourism. There is terrific potential for industrialization, business opportunities, but everything is ruined because this government is hand in gloves with UGs. Ibobi Singh government is in gloves with UGs, insurgents, and that is disturbing the whole peace of Manipur. So people are tired of blockade, band and corruption. भारत सरकार में NSTN-IM अनिगे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता करी यावरिबगे हाइबसी खंगहंदना करीगिदमक लोशिंदुना थमलिबनु हाइना डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम नंगासे उरिपोक केंद्र की कांग्रेस की मिरेप एल नंदकुमार की मिखल की फिराव चिंगतपगी थरम हाइख्रे
ngasi nagamapal singjubung lerakta leba el nandakumar gi yumda pangthokhiba thormaduda MPCC gi treasurer MLA Keranjit amade congress ki thaupuba kaya susarugya ki Deputy Chief Minister Gaikhangam Namakatan Haikibada UNC na hojik chathariba economic blockade ase BJP na ising chaibani masida BJP na achumba saduna leiri Congress Party na tam ahumlak sasan paiduna ching amadi tam thong manana semgat sagatpaki thabak paikhali Manipur thugaiba pamba kanglup kharana chingda thabak tawdre hairibasi sarkar asina tawriba thabak asi udraba jala BJP asi machin ani longba luchingba ngakta ngaiba party ni party asida miyamna sasan sinarabade Manipur kari oigani khangminasi haiki MPA Naga People's Front Manipur thugaiba sejaba akot agenda lejaba Manipur takal thugaiba le Manipur thugaiba le yen tutun phobya hai hana sengiba MPA ka hai BJP sadar satas constituent elite horegna MPA na BJP sadar sarkar ki partner koi ashibu na thupya wa Congress party ba na ya Indian government amadi NSCN IM ani ki marakta tauna kiba framework agreement ki matangda asengba wapam adu miyam da khangalu haiduna MSU Impal West District Committee amadi MSU Impal East District Committee na nitaipa tutekta laiba BJP ki office amadi BT Rota laiba Congress bhavan da thomjin krai Tungda MSU Impal West District Committee ki mihutsinga Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary Vidyapati Senjamga unarba matungda February 10 phawa ki manungda India government ki mari leinaba singda cherol thaduna Manipur Pradesh Congress Committee na framework agreement ki manungda yauriba wafam sing khanghalu haina khangangani haina phongdorki Amaronda Manipur Pradesh BJP ki General Secretary Administration Thongam Bishojit ka MSU Impal East District ki mihut kangbu amaga unaduna Athuba matamda NSCN IM amadi India government ka inakiba framework agreement adu miyam da khangadabani haina MSU gi mihut chingna thambada MLATS Bishojit na phongdorakpada tha asigi tang tarak mapalda India ki Home Minister Rajnath laklaba matungda Home Minister ga Manipur Pradesh BJP gi mihutsinga unaraba matungda chapchaba wafam miyamda thamge haina phongdoraki haina MSU Impal East District Committee ki President Laishram Thobana phongdoraki ngasi si khoi lauthoroktabudagi akhoi mafam asida akhoi BJP office mangda protest tawjabani sigi loinana akhoi gi Narendra Modi tang 15 da lakadoi sigi manungda akhoi gi Manipur State BJP gi oiba framework agreement ki matang da sabsabi firep lauthokan dabani habse akoi ngasi emsuna khoi state BJP gi mafam da khoi thamjarami hai Thobal Kaithel dasu MSU Thobal District Council na framework agreement miyam da khangan gadabani haina campaign chathakrai Thobal District Council ki President TS Sushil Kumar na lakadorbe mikhala sigi mamangda political party khudimangna framework agreement ki matangda marik chumbo wafam miyam da khangan gadabani haiki Manipur paiba political party singi leader singna adagi lama tharak suba Vidhan Sabha election asigi mangoina na agreement adu da kari kari yauki ba haibidu paja mayam da mayek sengna tahu haibasigi Amarom ngasi MSU mayalo sing da pangthopa paumi singa unabamada MSU gi President Sanasam Subhachandra na phongdorpada Bharat Sarkar madi NSCN IM ka unakhiba framework agreement ki manungda yauriba wafam sing February ki tang 10 phabu ki manungda Manipur da leiriba political party amadi tongan ba kendra da candidate oiriba miyoi singna chapchaba phirep ama miyam da khanggadabani MSU na changsilakriba khongjanga sida praja miyam da lanai miyoi amadi tongan ba organization singna lana uhanba yaba mongda miyam da thambiganu MSU na changsilakriba khongjanga sida miyam na sogat pibaga loinana makhatana MSU na khongjang kaya leptana changsilagani haina Mapung oina Manipur miyam na sagatuna MSU na ngasing simak Manipur gi apunbagi saktam kaidana ba Manipur gi tongan ba kundaminari ba proof singi markta nuksi sanana laiminana ba honari ba khongthang ase hena mai pahan binana ba ekoi miyam humna sagat piyo amadi miyam huptaga mai pakna na ba sangsin minasi heba paujel adu pizari
थौबाल केंद्र बीजेपी की टिकेट तानरंबी ओइनाम इंदिरा महापु सौगटपा वर्कर सिंगल ओइनाना कांग्रेस ता यावख्रे महापु तरामना ओपकी थौरमामा कांग्रेस भवनदा ngasi पांगथोख्रे थौरमादुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकेम चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम के रंजीत विक्टर कैसिंग अमसुंग पार्टी की लुचिंग बकयासु सरगयाखी इंदिरा ना कांग्रेस ता यावरपदा अयाबा पिखिबगा लोइनाना पार्टी की वांगांगलोय हापले हाइना प्रेसिडेंट ना लाउथोखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म दा थाजबा कांगलुप खुदिमक अमतनी हाइबकी वाखल लेबा पार्टी ने मणिपुर असि कांगलुप अमतगी नते लमदम सिदा खुंदामिनरबा अखोय खुदिमकनी कांगलुप खुदिमक अमत ओइना नुसी चानना लेमिनसी हाइकी ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯅ ꯆꯪꯉꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯙꯔꯃꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯨ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ नरेंद्र मोदी ने भारत के चमलब प्रजा सिंगु तोंगान तोंगान स्कीम की खुदोंग चाबा पीरिबनी हाइदुना अपंग सिदुना लेरे हाइना पासोई केंद्र दा कांग्रेस की मिरेप ओरिबी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाईना मियाम की मिफमदा फोंदोखरे पासोई केंद्र की मनुंग चनबा 19/22 तोंगब्रम लेकाय न सिंदुना लेकाय दुदा पांथोखिबा मियाम की मिफम अदुदा लमदमदों की तोंगान तोंगान बमियोय कयाना सरगयाखी माना मखातान हाइकिबदा पाइखतली हाइरिबा स्कीम सिंगासी हानगी लेजरबा स्कीम कया ममिंग ओंथोपकी थबक खक्तनी लाकदौरिबा सरकार असिसु कांग्रेसना शासन पाइदुना मियामगी सेवा मखाताना तौखिगनी हाइकी से कोई नुपी सिंह 33% बिल रिजर्वेशन करंब मतमदा कनाना हुदोंबी लोइनना करंब पार्टीना मतमदुदा येतखिबगी हाइबदो अखोई कुपना खंदरबो वापुम कया अमनी वांखै केंद्र बीजेपी की मिरेप ओरिबा वाई इराबोट की मथक्ता केंद्र असिदा कांग्रेस की मिरेप ओरिबा अक्रम हेनरीना सिरकलिबा मरालबु इराबोटना यानिंगदो फोंदोखरे ngasi वांखै अंगोम लेकाय 15/58 ता इलेक्शन गमरी लेनना पोलिंग बूथ अमा हांगदोकपगी थरमदा वाफम असि फोंदोखिबनी माना मखाताना फोंदोखिबदा केंद्र असिदा कांग्रेस की मिरेप ओरिबा ओ हेनरीना ड्रग की केसता महाक मसा चेनदे हाइबसी अरानबा वाफमनी मसा कोर्टा हौजिक हौजिक कारिबा असिना प्रमाण ओइरे लिसिंगनी तराग हुंदेगी ड्रग की केस खक्त नतना दिल्ली दा ड्रग मरी लेनना फाखिबगा मरी लेनना बेलदा लेरिबा मियोय अमनी हाइकी मदम महासी हेनरी बिसी मा नतीन हाय हौजिक ड्रग की मरी लेनना कमाय तो हारि नोसे मसी ngaraang नते मिनी टाइम्स मा खबर का दादा सिंधु की बियाव खरे सिंधु मा कोर्ट दी कारिबा कोर्ट काबा सिंजना मान मसाना ngangi बतो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होबा अमने द ड्रग द माने इम्पोर्ट होबा इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ द से जनवरी 11 2013 अदु खतन नते इट इज नॉट द ओनली सिंगल थिंग इन व्हिच ही इज इन्वॉल्वड इन द ड्रग स्कैंडल द केस एफआईआर नंबर 5/12 पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल्स न्यू दिल्ली मतकी मा केस के नोसिते पीडीसी स्टेट वर्सेस दीपक रस्टोगी एंड अदर्स एंड पीरी बस दिस द मखुदी मसीद इज द अबिति हेनरी मसा मक्से बेल जमीन दर पुलिस यांखे की जमीन में मासी लेगी इट इज एविडेंसली पीरी नंबर से ने कोई पीरी से फुल context I have got anybody required and you can have this document also लागरिबा असेंबली इलेक्शन दा पार्टी अमतना सरकार सेमंगमलोय तृणमूल कांग्रेस ना सरकार सेमकी वारिप लोबा पार्टी ओइगनी हाइना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉयना फोंदोखरे वाफम से हेंगांग केंद्र दा मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमिटी की मिरेप ओरिबा पांगैजम सरत की हेंगांग मया लेकाय द पांथोखिबा फिराल चिंखतपकी थरमदा फोंदोखिबनी थौरंग मरी लेनना मेटे नेशनल पार्टी ना तृणमूल कांग्रेस ता मर्ज तौरकपदा अयाबा पीबग लोइनना पार्टी की प्रेसिडेंट बी अंगोषना शर्माबु तरामना ओखे थौरमदुदा एमपीटीसीसी की प्रेसिडेंट टी रविंद्रो एआईटीसी की लीडर सम्राट तोपदार अमदे डॉक्टर अर्चना मजुमदार नचिंगबा लुचिंगबा कयाना सरगयाखी
Thika yenari dolai thabi amasung thobal project matam chana loisinba ngamdabani haina hana Congress sarkar da IFCD gi minister oiramba haujikna BJP gi wangang loi oiriba N Biren ngase khundrapong kendra gi BJP gi mirap Mohendro gi firal chingkhatpa gi thorom da phongdokre thoramadu da BJP gi vision document ki chairman RK Ranjan hana gi MLA M Bhorot kendra tu da BJP gi ticket tanaramba Dr Kala yauna BJP gi luchingba kayana sargyakhe N Biren makatan haikibada mahakna IFCD minister oiringaida dolai thabi amasung thobal project loisinba yabagi tangkak yauna semlam labani maka tarakpadadi thika yenabagi thabaklomda mai onsin kibana thabagase mapung phana loisinba ngamdabani haiki Hujika momoy masen thika yenthongna bada sungloi loiroi dam su loiroi thawal dam su loiroi amasu loiroi maramdi thawal dam arting dam gi gate pandana lebak tholaga loigadaba potugi mahutta sing hutring aida pipe hana supply tawine 20% lauraga adu karai degino dam loidoi bo Handak pangthokadariba State Assembly Mikhalgi campaign gi damag NCP gi National Leader Sing Laktuna Saruk Yaragadauri Singamai Leba Party gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada Wangangloi MI Khana Laliba tang taraga mapalda party asigi MP T Anwar amasung National Secretary North East in charge Narendra Burma numit nini gi khongchetta Imphal da thunglagani loinana miyam gi mifam da saruk yagani haiki District Election Officer Imphal West na organize tawduna webcasting gi matangda sector officer singi oiba training program ama Lamphel patta leba DC office ke Kombirai hall da pangthokre Lagliba Taramathu Shuba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda webcasting singi matenga loinana miyam da piga dariba khudong chaba singi matangda pangthokba training program aduda sector officer Yankhai Henbana sargyaki Kaisamthong Kendra Ward number Taraganithoi gi Hana INC ki councillor Oramba Ahanthem Ramakanta amadi Ward asida INC ki candidate oikiba Ahanthem Ongbi Usharani Indian National Congress taki toklaga BJP de yaukre makoina BJP de yaukpada Kaisamthong Kendra da BJP ki mirep oriba RK Sivachandrana harau tem opagi thoram Kwakethel akham lekai de lebe yumda pangthokre Thoramatuda Ward number 13 gi IMC ki cooperator Oinam Romeo Su Sarugyaki Lagliba Taramathu Suba Manipur Legislative Assembly Mikhala Sida Kanagumba candidate na Kanagumba underground group ki mateng lauraga maroina NPF amasung NSNIM na Manipur Nagamiyam bu ot na bathabak labadi political party adugi mirap amasung workers singi mathakta Manipur Naga People Front na su Nagamiyam ki interest ta chapchaba chairak phangangani hari Lob asigi assistant publicity Thomas Lumai gi Charol amana Karigumba polling station da NPF na polling capture tawba thoklabadi polling station aduge presiding officer adu NPF ki maikaida laibani hendok na nagamiyam gi mayokta laibani haina lawbaga loinana officer singi mathakta su akan bathabak lokhatkani NSNIM na India na lising watawapal marbutra taretagi ceasefire head tawnaba hawbadagi India ki mikhalda thawai yauna thong na mikhal khudingda naga ki issue gi damak nei haina makoi gi apamba mirep thagatnaba honabada naga luchingba kayamuk hatkre kayamana khong khut thudekpa physical amadi mentally torture tawba kayamuk thoklibase Manipur naga miyam na khangi masi Manipur naga manungda disunity hengalakliba Sondal and NSNIM na India ki politics ta loop laga Mikhal khudingda Manipur naga miyam bu hoiraga makoi gi apam lambi da punana ba kona ba sinasu achawa maram amani haukiba chahi kungi manungda Somdal NSNIM na MP MLA ADC member kyamu hatkre makoi na naga gi damak karisu tawbalaite Mikhal da mai pakiba singbu makoi na control tawraga makoi masel phan yenaraga sel chabanatana atai naga yangsinbagi thabak laite hauji Manipur da naga district pumnamaki cheng thau gehu sangom cement yot kwamana amade thika mayam asisu work order issue tawbagi authority tawba oina Somdal macha natraga makoi gi apamba mida profit yenaba ngaktani Handaki Mikhala Sida NPF Sogattaba Yaroi Haina Party Sigi ticket Fauba Somdal NSNIM na ticket issue tawriba ase Nagamiyam na khangi
NSNIM na India ki election khudimakta khuting jilibasi Manipur naga ki damak nate somdal NSNIM ki interest tani maramaduna NPF asi Manipur ki naga miyambu nungsiba party nate hari hauji pawgi merta nate mabre amtang nominasi world class interventional cardiology ki khudong chaba leizare hospital asida non operative closure of hole in the heart amadi RF ablation mai pak ni pangthokpa ngamle thinda biranu atubada hole closure RF ablation coronary angioplasty ki darkar leibasing amasung pacemaker ICD CRT combo angiogram gi damak aikhoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatana biu ningam haudana ba hana booking tobi ho Pain relief oil me khwang na ba ok sikpa tang sikpa phuna bi sing bada sina ba yar ba lipsa pumne puthok sa ba auza beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irengbam Tamcha Multi-Speciality Hospital Uripognia flyover. Well-experienced chest specialists available with facilities of ICU and bronchoscopy. 5 days free OPD. Consultation from 19 February to 23rd February. Timing evening 3 p.m. to 6 p.m. Sunday 12 noon to 4 p.m. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Kainoita, nang na landline sum season na resibo. Same khonjol lo nang tutabiyo. Numi khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India free oini amadi mipom khudimang na bayara ba BSNL landline ne. Adudi akhosu hayengmak BSNL gi landline connection to minerasi. Breaking matungda muka na taram na ukchari makatawa pauda tang Mars nipan na pangthokadolba kendra kunganithu gi mirep singi scrutiny ga mari leina ba returning officer singi office tanga si pangthokre Thawal district ke manung chana leba anishuba tangkak ta pangthokadaba kendra singi su DC office complex ta pangthokre Lilong kendra da mirep taret Thawal da mirep manga Wangkhem da mirep manga Hairok da mirep manga Wangjing da mirep manga scrutiny yakre District Election Officer ki meeting makada lakador be mikhal asige account training ama DC office complex Lampel gi Kombirei holda pangthokre Thoramatu the assistant expenditure observer Kendra Tarang dogi accounting team amasung Mirep Singi accounting agency na sarvyaki Nawaya Pakhang Upper Canada North East India Development Party ki mirep oiriba oina Males ki phiral chingkhatpagi thoram Kwakaithal Yangdongda leiba mahaki yumda pangthokre thoramatu da party ki president and Somerjet Women Committee ki coordinator Paunam Sanayanbi amasung party ki atai luchingba kya susarwyaki Karau Canada INC ki mirep oiriba karam thamarji ki phiral chingkhatpagi thoram kyamgai mamang lekai dalaiba mahaki yumda pangthokre thoramatu da chief minister Okram Ibobi MP Dr T Maina MLA Keranjit amade party ki makok thongba luchingba kyasu sarugyaki Saitu Kendra da BJP ki mirep oiriba Houkolet Kipgan gi phiral chingkhatpagi thoram Hanbung playground da pangthokre thoramatu da North East State Scheduled Tribe Morcha gi secretary in charge KS Leo Loli Adani BJP ki Election Management Committee ki convener TS Chaubu susargyaki TS Chaubana chahi taraga manga se Congress na lengak lakpada ban blockade natana chawkhat thorangi thabak sing paikhatre BJP na mai paktu na chawkhat pa anoba Manipur ama semlagani haiki BJP na anoba new city ama semba Imphal nataba new city ama mafam chabara yenglaga matam ngachunabada aikhoi New City ama Imphal gi semba pandam ne ani subana khoi singi praja sing asigi lambi thong asi phagal hanba aduki matik lambi da afaba lambi leraga good governance sama leiraba matamda jinga tamga nungsina ba oigani
Sagolban Kendra BJP की मिरेप ओरिबा डॉक्टर KH लोकेन के मिखल की फिराल चिंखटख्रे थोरमादुदा MLA TS बिश्वजीत आसाम की हानगी मिनिस्टर जगदीश भुयन BJP सगोलबन मंडल की प्रेसिडेंट बीरचंद्र यावना मियोय क्यान सरुयाकी पासोय केंद्र NPP की मिरेप ओरिबा CH बिजोय की फिराल चिंखटपकी थोरम ngasi mahake क्वाकेथेल द लैब मयुम द पांगथोख्रे थोरमादुदा NPP की स्पोक्सपर्सन जेम्स संगमा पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी विवेक राज यावना पार्टी की मरुब मियोय क्याना सरुयाकी वांगजिंग तेंथा केंद्र BJP की मिरेप ओरिबा मोइरांगथेम हेमंतगिसु फिराल चिंखटपकी थोरम तेंथा द लैब महाकी युम द पांगथोख्रे थोरमादुदा यूनियन HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर पार्टी असगी वांगांगलोय एन मंगी वांगांगलोय किम गांगते थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट L देवेंसु सरुयाकी हैरो केंद्र NCP की मिरेप ओरिबा एन डिटेन की फिराल चिंखटपकी थोरम हैरो पार्ट 3 द लैबा महाकी युम द पांगथोख्रे थोरमादुदा लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लुचिंग बकयासु सरुयाकी नौरे पाखंग लाप केंद्र लोक जनशक्ति पार्टी LGP की मिरेप ओरिबा कोंथौजम मनोरंजन की फिराल चिंखटपकी थोरम अमंगासे कोंजेंग लेकाय द लैबा महाकी युम द पांगथोख्रे ngasi की फिराल चिंखटपकी थोरम का मरी लेना हौजी नौरे पाखंग लाप केंद्र अमदे मणिपुर ओरिबा राजनीति की मतंगदा मियाम की ओइबा खन्ना नैनबा मिफम अमसु पांगथोखे मिफम अदुदा LGP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज MLA करम श्याम ललित सेना की प्रेसिडेंट RK सोमरेंद्र अमदे केंद्र से की तोंगान बा पोलिंग स्टेशन दगी लाकपा मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुयाकी थांगलैबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना केंद्र असगी कांग्रेस की मिरेप ओरिबा खुमुकचम जय किशन गे खुयाथोंग पोलेम लेकाय द लैबा युमदा फिराल चिंखटपकी थोरम पांगथोख्रे थोरमादुदा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम यावना कांग्रेस की लुचिंगबा कयाना सरुयाकी कैसामथोंग केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओरिबा L इबोमचागे कैसामथोंग लाइसोम लेक लैबा युमदा मिखल की फिराल चिंखटपकी थोरम पांगथोख्रे वांगखेम केंद्र BJP की मिरेप ओरिबा ओइनाम हरिदास किसु फिराल चिंखटपकी थोरम यारिपोक विष्णु नहात लैबा युमदा पांगथोख्रे मोइरांग केंद्र BJP की मिरेप ओरिबा P शरद चंद्र की फिराल चिंखटपकी थोरम मोइरांग फाइरेन बम लेकाय द लैबा मसागी युमदा पांगथोख्रे तोंगान बफुरुप सिंगी लाइनिंग लाइसोल की थोरंग लोइना फिराल चिंखटलबा मतुंग पांगथोखिबा मियाम की मिफमदा स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर TH चाउबा पार्टी की वांगांगलोय N बिरेन O जोय M मंगे हाना मिनिस्टर ओइरंबा हेसामुद्दीन माइनॉरिटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट MD हबीबुर रहमान सु सरुयाकी सिंगजमै केंद्र MPP की मिरेप ओरिबा थौचोम सर्चिल की फिराल चिंखटपकी थोरम सिंगजमै चोंगथाम लेकाय द लैबा महाकी युमदा पांगथोख्रे थोरम असिदा पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट N अमुतोंबी अमसुंग अतै लुचिंगबा कयासु सरुयाकी नंबर केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओरिबा N लोकेन की फिराल चिंखटपकी थोरम लैमपोकपम ममांग लेकाय द लैबा महाकी युमदा पांगथोख्रे थोरम अतुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी MPCC की प्रेसिडेंट टेन हाउकेब डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम अमसुंग पार्टी के अतै लुचिंगबा कयासु सरुयाकी सेनापति डिस्ट्रिक्ट के ताफौ पुखरी खुलगी लुखराबी थोंगदा NSCN ना हातखिबा डॉक्टर किशन टोकेन अमदी राजेन गे नेपालक सुबा लैखिदबकी निंगसिंग थोरम जयरापकोट मनाक्ता लैबा मापारी निंगसिंग कोलदंगासी पांगथोख्रे मापारी निंगसिंग कोलदुप न सिंधुर पांगथोखिबा थोरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर N खगेंद्र लुक की चेयरमैन S टिकेंद्रजीत आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाइसु सरुयाकी P सोनामनीना मियोय खरना मिनुंगसी यावदना तुंगी आशा लैरिबा किशन अमसुंग महाक लोइनबा मियोय अनि हातखिबसी पेंदे मखोय ईश्वर की मतिक चाबा चैराक सोइदना फंगनी हाइकी मसिनदना हिजगे भारत सीएम मनुंगदा मीटिंग मफम चटपटनानो अरे मसिंग तंतर के फरवरी की निमित्त से मीटिंग यावदे वतन यादा एगे चनाव हम लेपाल के तमक मणिपुर संगत के तमक मथुराई के थोकरब अहुम सिगे तमक कहिन तो उयमदरुजु मिनिट अनि तक दई मा मीटिंग न फल्ले मफम पुरमतै मसिन खपरी खमसी हाइदर मसितनि तो उंगमजगनि
ngasi chawangna pung taranithoi makhairom taba dwaida Porompat Police Station gi manung chanba Baruni Chingi sarukama oriba wakha haina khangnaba mafam amagi lokta asiba nupi amagi hakchang manak nakpada leba myoi singna singyan bachatpada thengnarakpadagi Porompat Police Station da pau piraba matung Porompat Police Station gi OC Shanti Kumar amade Forensic Science gi apunba kangbu amana mafam aduda changsinduna yengsilaba matung asiba hakchang adu masak maming khangdoknabagi damak Jenims gi mokta tham Asiba chang adu numit taret nipan gi mamangda siba oiramgani haina police na phongdoragli asiba chang adu gi manakta tilha hidake bottle ama amade thang ama leirami hairi asiba chang adu chahi nifumuki lenga oibe yai hairi police na case ama lauduna thijinbagi thabak chataba hokre Royal Global University Guwahati na sinduna Manipur gi hawrakliba mahiroi singi awangba mahigi thak makhata na tamthanabagi damak interaction program amangasi DM College of Commerce ki auditorium da pangthokrai ngasi gi interaction program aduda Royal Global University ki Vice Chancellor Professor Dr. SP Singsu Sawyake Interaction program aduga mari leinana Royal Group of Institute ki Business Development ki head oriba Ashish Mohante na haikibada University asida Manipur khaktadagi mahiroi chamagi yankhai ki mathakta tamle makata na Manipur da leiriba mahiroi singna tongan ba subject singda specialization tawduna awang batha ki mahi tamba phanghanna bagi damak ngasi interaction program asi pangthokpani haiki and this year Royal Global University has come up with 55 courses 13 school with 55 courses now the students will be having a bigger options to choose the courses from different areas of specializations. District Legal Services Authority Impal Isna Sinjuna Sajiwada Leba Manipur Central Jail da Nomagi Oba Legal Awareness Forum ama pangthokrai Thoramadu Legal Services Authority Impal Iski Chairman Golmai Gaiful Silu Secretary A Nautuneshwari Jailgi SP W Fanitfansu Sarugyaki Nautuneshwari na Kaishum Sangda Leriba Padok Singna Pangliba Chairak Singdagi Khara Komthokpina ba Haijabagi Matangda Khanghanduna Miyamgi Punsida Hanjilakpada Mateng Pangnana ba Thoramasi Pangthokpani haiki Sideshda yamna atuba matamda case ase loisanba madugi maramda makhoida aingu oiba lambi singa se akoina masalsagi instruction amadi nalsagi instruction makhada akoina makhoida akoina khanghanjaba laksaban ECI gi paktang matungina election code of conduct chanaba haukibada excise department na mikhal santi oina pangthokna ba yu pharapagi thabak chathabada hauji phawda case chonga yankai ma thoi lokatuna sarkar da lupa lakh 13 hena revenue kahan kre haina excise gi deputy superintendent Jatishor na pawmising da phongdokre ngasi Impal West amadi iski tongan ba mapam singdagi phagalakpa yungau liter lising tara henba Indiana Saba foreign liquor liter chamag kuntra henba beer liter kuntra manga henba wine liter marirom lampel pata leba excise office complex ta pawmi singi mamang da puthoktur mai thakre ngasi gi yu mai thaba tu da election expenditure monitoring team Impal West ki nodal officer Salam Somendra Su Sargyaki usina khana chaina ba problem yam je thoktana ba free and fair poll henna ba ekoina koi angam ba thak chu hon jaraga thaba ji paita jagi ne na mayang mafamda paujini prajana chojok pibiu Art Society Manipur amadi Manipur Cultural Integration Conference ani na sinduna Palace Compounder leba Manipur State Art Gallery da homlak suba Maharaj Kumar Priyavarta Singh Memorial Arts Exhibition Art and Culture gi Secretary N Ashok Kumar Art Society Manipur gi President Khol Chandrana mathang china chief guest amadi President oiduna haudokre Exhibition asida tongan ba laising utli thawang mari lenana mioi anida sel amadi citation yauna award pk award phangkraba singa dudi maibam maningau sing amadi sorokhaibam Sanjeev Maiteni Apunba Manipur Matamisai Kanglup Amiki Tarahumdo Subasta level Matamisai Changdam Naba Impal East amasung Impal West ki oina preliminary round da nupa macha mari nupi macha ani punna competitor taruk khankre makoi singa dudi Yumnam Mahensana Chanu Thausom Kumar Jit Singh Khatimayum Devendra Singh Himathiam KSH Devya Chanu amadi Irengbam Manoj Maiteni Ngarang ya school janmasthan da leba community hall da pangthokiba thorum aduda amiki president oiramba Dr. Jyoti Chandra Sanasamna athoiba tithi oike Changdam Nabasi ki mega final lagliba tang kunga tarukta palace compound da leba Maharaj Chandrakiti hall da pangthok lagani
Manipur State Kala Academy na sindune boyama sumang lila sanglen da chathariba sumang lila festival gi ngasi tarungni chanba numita Jingu Thangjing Women Artists Association gi hauba konu amade Women for Cultural Center gi tonu laijing lembi utkre hauba konu M lokena iraga mak masamna lamjing lam takpani tonu laijing lembina sarangthem bormani na iraga ananna lamjing lam takpani Kadana Sindra Maya Kabanisha Piri Nishana Piri Bachaiteng Asibu Tingbada Miamgi Togdang Hyper Timda Kanana Mipam Amatinungai Makalaikai Community Hall the Pangtokre Mipamaduda Kada Bisnupur District Committee President RK Laima Jila Parisad Member Oiramba Thoksom Nimai Ward Member Laishram Jiten Su Sargyake Mipamaduna Kada Tinungai Makalaikai Unit Hangdokpaga Loinana Thaupunana Bamioi Taretsu Kankre Makatana Unit Asina Drive Jatabada Yu Sungbada Sisina Bahamai Jamri Yankai Fagatuna Mia Mamang the Mai Taduna Mangan Kre Nomaizing Chingi Chingsang Paring the Taramba Popi Pambi Singi Ngasi Napki Oshina Luching Batim Amanayan Kre Drive Aduda NCG Amasung Infal East Police Sumateng Panke Jawagna ekar kun gatare lomda tharamba popi pambising yantatuna mangan kre hari Hojik stanabgi pawmuk lobirasi Ngasi istana bagi pauda Lucknow masung Bhopal da pangthokadori batare Laksuba Hockey India Junior Senior Men's and Women's National Hockey Championship ta state team semna nabagi open trial cum coaching camp Kumanlapak Hockey Stadium da February kundaki March kun phauba pangthoklagani sarugi agada basanar singna course in charge singda reporter na bakhangli Hoji sana bagi makata ba pau boya ning thousand dagi muklobisi YCCIC kontra ahlupna ICAYT singjamai wang makhechi lekai bumaiti bapiduna sahi taramri makhagi mari shuba herojit waribam Gold Cup hockey tournament ki semi final sangkhre semi final da KISSC khongmanga thengnaragani Manipur hockey na sinduna Khuman Lampak hockey stadium da thasi ki tang tara mathoi dagi team Nepal na group ani thokna khairukuna chathariba sahi taramri makhagi mari shuba herojit waribam Gold Cup hockey tournament ki ngasi sanakhiba aroiba league round match ta YCCIC kontra ahlupna ICAYT singjamai wang makhechi lekai bu panjil taruk sinoda maiti bapiduna semi final sangkhibani YCCIC kontra ahluki mai papagi panjil singadu L Pritamna match ki tarani tu suba mari kontra mari suba minita panjil ani sankhi atopa panjil mari aduna Y Basu W Rohit T Rahul amadi T Is Betona match ki ani suba taruk suba tara mari suba mari kun taruk suba minita chanduna match asi mai pakhibani Satharipa tournament asigi hayeng nungtil pung tara nithoi makhai tabada ahanba semi final match oina Pham Imphal amadi SYUC Usekon Khunauga sanaragani ani super match nungtil pung ani tabada KISSC Khongman amadi YCCIC kontra ahluka sanagani Manipur Rifle Association sinduna tha sigi tang tarani thoidagi unit marigi nupa mari nupi shooter humphuna saruk yaduna Khuman Lampak shooting range da sathariba ahanba winter air weapon shooting competition gi ngasi pangthokiba meter taragi air rifles open man individual championship ta Imphal West District Rifle Association gi and Govinda Maina point sohum ga humphudram doi phangduna ahanba takhre Imphal East District Rifle Association gi Seram Binoina point sohum humphudra mathoi phangduna ani suba takhi Sahitra mga makhagi nupi masagi individual championship ki meter taragi .177 pipsat air rifles ta BSISC gi Angom Veronica na point sahum subna taruk phangduna ahanba unit asigi KIS Irika na point sahum subna taruk phangduna ani subamadi Imphal East District Rifle Association gi mutum chawbuna point sani merfutra taret phangduna ahum suba takre Sahi tarani thoi makhagi nupi masagi individual championship standing shooting gi .177 pipsat air rifles 10 meter da BSISC gi L Stacy na point sahum nipuni thoi phangduna ahanba unit asigi L Puspa na point sahum kutrama thoi phangduna ani subamadi unit asigi Jyotika Laisam na point sahum kuni thoi phangduna ahum suba takre Satharipa tournament asi tha asigi tang 18 da loisilagani hayeng competition leiroi
ISN-FC Haurebi, Prince FC Singjamai, Surma FC Wangjing, YUC Maizrao, RFC Sagolbal Khamnam Lerak, SBR FC Nongdam, Mama FC Sagolbal Amadi, Tinungway FC, Sathariba Ahanba Merina Spring Cup 7-set Football Tournament ki quarter final sangkre. WFC Singamai Waikhom Lekai na sinduna WSC ground da thasi ki tang manga dagi team tarataruk na group mari thokna khaidokna chathariba ahanba Merina Spring Cup 7-set football tournament ki ngasi sanagadaba ahanba match da GSFC Kaisampat laktabadagi YUC Maizrauna walkover lawduna quarter final sangkhibani ani suba match ki sanakibada Surma FC Wangjing amadi Prasanjit FC Khongnang Phaidikpi goal amamam chanaduna draw chatkre Surma FC Wangjing gi goal adu Mairabana match ki nifutare suba minute sankhi Prasanjit FC Khongnang Phaidikpi ki goal aduna Roshanna match ki ahum suba minute sankhibani match asida Prasanjit FC Khongnang Phaidikpi ki sanaroi Kanchan Roshan Boni amadi Surma FC Wangjing gi Fernando da center referee na unsporting behavior gidamak match conduct tokiba official na yellow card utki Sathariba tournament asigi ahanba quarter final match tha asigi tangkungi nungthil pung ani tabada RFC Khamnam Lerak amadi ISN-FC Haurebi ga sanagani ani shuba quarter final match nungthil pung ahunga minute 35 chatpada Mama FC Sagolbal amadi YUC Maizrao ga sanagani Light Youth Club Angthana Sinduna Club asigi ground team tarani thoina group mari thokna khaidokduna tha asigi tang tarani thoidi ki chathariba manga suba Dhanabi trophy gi ngasi sanakiba match da SB Bros na UVSA sajingu goal manga ahumda maithiba pikre SB Bros ki maipapugi goal singadu El Ronaldo na match ki nifunipal suba mari humpu suba minute goal ani sanki MBJ na match ki kuntare suba mari kuntratare suba minute goal ani S Hantana match ki kunmanga suba minute goal ama chanduna match asi maipakibani maithioraba UVSA sajingi goal ahumadu El Henry na match ki tare suba mari kunmari suba minute goal ani sanki atopa goal aduna KS Manauna match ki taratare suba minute sankibani Sathariba tournament asigi hayung nungtil pung ani tabada Side FC Wangkhai amadi Yambem FC ga sanagani Maglang Youth Development Club na sinduna club asigi ground da tha asigi tang tara taruktagi team tarama thoina group mari thongna khaidokna chathariba ahum suba Maglang Mahadeva Mini Boys Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da KLYGC Tamongna SWYC Santipurbu set ahum ama kumapal kuntaret kumanga taratret kumanga madi kumanga kunda maithiba piki ani suba match ki sanagadaba team KYSU Kairen Bikhok laktabadagi MYDC team B Maglangna walk over lokre ahum suba match ki sanakibada YPA Hiranmaina SWC Irengbambu set ahum sino kunmanga tarani thoi kunmanga taramari amadi kunmanga mapalda maithiba pikre mari suba match ki sanakibada AMYC Andro Machengpatna LEWA Lamdingbu set ahum sino kunmanga taramathoi kunmanga tarahumdoi amadi kunmanga taratreta maithiba pikre Thasi ki tang kunma thoidagi kunmanga phawba Balayogi Stadium Gachibowli Telangana Hyderabad ta pangthokadoriba kuntranipal suba National Master Athletic Championship ta saruk yagadaba Manipur team gi nupa athlete yangkhai nupi athlete humputaruk amadi official mari punna mioi chama kunna saba team ama ngasi Manipur Master Athletic Association ad hoc committee gi chairman L Ajit na lusingduna Kumalampak Main Stadium dagi Manipur Master Athletic Association ad hoc committee ki hana president oiramba AK Binod Kumar na lamthakre Thagachiri boyai hozilo islappada ngasino magi oiba inga sagi pau amuka na pijeri ngasigi oikiba inga sagi pauda ICAR Lamphel Party ki pirakpa pau gi matung ina ngasigi khwaidiki sakiba degree Celsius kuntaret dasmik ama khwaidiki ingba degree Celsius Nepal dasmik ama nuksita yawba ising manil kisang ayukta sada maripur Nepal nuktilda sada kuntramari oiki ngasi nong chukide
Hauser badanga sigi maru ba pau amuka na pijari. Manipur ke apun bagi saktam thukai ba kanagi sumatik nate haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre. Paliba Congress Sarkar na lalalup Singapore laga thabak tawminabana lamdam asida santi lehendabani haina Union Minister Prakash Javadekar na haikre. Amade framework agreement ngasi phawba karigi losinduna thamlibanu haina Deputy Chief Minister Gaikhang amna phongdokre. Nasigidi ISTV na pizza pau matang sa lojere niyang tabi basing bu amukana kurumjere.